titia majang ring ugra wakil atau galak kapajer ring pasikia titian sedurung titian yakin pacang ngatur rugra yang ring titian ngaturang rasa agayu bakil majang ring ide sang yang dewasa rianto kuantah sakali kasut ketewarung itu mawinan titian pikali ratu ida dade sareng sami ngemaluhakan kerahayuan mawinan presiden mapupul ring genah saling becikter saling uang yang tiga puniki balarapan itu nyatu pangkara kali luncaran pengasto kara Om Swastiastu pilih aja saling dahak singihan titian manggala pemerintah kota Denpasar saling uang yang tiga Darmo diaksa utawi panureksa mantu kering para pamilan wibokal asa puni katalan majang ngida dane sareng sami sane nenten presiden tijang nyarca siki kali sane dahar suksemayang tur tresna asli tijang ringgala sane becik puniki jidian jaga ngatur niaya nagingan ini kewenangan pidato bahasa Bali warsa kali makan ketering parikrama bulan bahasa Bali warsa kali tadi paklikur kasujakan ini galak sekali puniki salib banget akar tiga napi kemawin riantuk risa jeron pemarkir bulan bahasa Bali kali makin didian boleh galak nyina yang rasa sutine ring budaya dan bahasa Bali ini ingin graduate dan ada sareng sami sane dahak wamen tiga mungkin pidato sane pacang aturan tiga ring galak puniki wanta mamuda jana kenti pinaka dasar nyucuk kahuripan sane sandilan jaga kita sekali sane sampun komikana mungkin desa dan pinaka kena sane sampun kasut beresida nyukur tayang para kanane ring Bali kedasari nantuk silih sinunil ajaran agama Hindu sane kebos tri itakan saha keteguhan nantuk trimukti maka wiwang talan kedasari nantuk saketi napi kesin pika sane kebos saketi punika kawangun mawet sakit kali purna ingin punika sak miwah keruna ketik keruna sat menuhi arti nenam keruna ketik menuhi arti suci dadosnya nih keruna sat ketik menuhi arti nenam kesucian sane patut kemargian oleh para janane ring jagati puniki nenam kesucian punika sane kemargian nenten jawatan Dios atma ketik samudra ketik danu ketik wana ketik jaga ketik miwah jana ketik ingin idalane sareng sami sane wang yang tityang sane makin ngirit ticap pangkuratian dulu ini ring jana ketik nganu tering untang bulan bahasa Bali warsa puniki sane ngambil untang ngenenen ini jana ketik jana ketik punika usaha nyucian raga saha nicapan perawat tening pewongan imanusa kedasare nantuk mabawa sane becik mapi kayun sane becik lan maparilaksana sane becik puniki dahar ting mabuat pisan risa jeroning au jagat sekali makin ingin idadane panuraksa lan pamiasa sareng sami saneda uang yang tiga risa jeroning pemakin jada ketik puniki duaning mawinan sekali makin akeh
sampun para janane sane kaliputan dening Raja Taman. Kawinan kauripan mangjatma manusia sayantoh saking parilaksana esti bakti majalring Ida Sang Hyang Widiwasa. Sane mangkin iening cingat kewentenan jagate undang jadi ring jagat Bali sampun wiakti matiosan pisan ring kewentenan jagat tedok sane rin sane matiosan punika wenten ring tradisi budaya maka miwah baga-baga sane liana iening rerah ring kewentenan tradisi punika sampun taler macapuh sareng tradisi jagat tiosan. Sane makin titian yang pacar di sederhana pembangkit puniki duaning di sederhana pembangkit jana kerti puniki iraga sarang sami patut nincapan di sederhana pembangkit jana kerti puniki ingin idadane sarang sami sane dakwang yang tidak duaning di sederhana jagat sekali makin akeh talar sane sampun presiden ngemetuang biuta utawi coat bicara sane saya nincapang ingin duaning kali asa punika ngiring sane makin walia sane sampun wenten dokerin sane sampun macina presiden mencegah rasa kauripan rasa seluruh sebayan takeri pantarani kauripan ingin idadane sarang sami sane bakti dan tiga duaning kali asa punika kewentenan wicara biuterin jagate ngawet saking mangkin sepatutnya nih iraga mapidada nadabang jagat Bali mangda ajak presiden umuan aman terti kata raja tur santilan jagat itu presiden raris ngawinan jagat Bali ajak kepukur bukasan pemagi sane presiden kakut sahaya make pisang sekali sane sampun kasuratan ring ajaran agama Hindu ini punika sane patut katelabang mangda iraga uning ring pemagi sane patut kelaksanaan di sejroning tata awongan para jana presiden menurut bantang pikayu utawi ketatuaning ngelarang kahuripan menyama raya paras poros sar penayang seluruh sebayan rakyat presiden mawinan baru jana sampun kalau tak ramah raris punika idadane sareng sami riantuk presiden pemangkin jana kerti punika mangdai raga sareng sami presiden ngawerdian kauripan santilan jagat diten tegasan tijang ngiring ngawit makin sarang-sarang nincapan perwetining jana kerti melarapan antuk negepan asiti bakti majareng Ida Sang Hyang Widiwasa mewastu dados jatmo wantah sani kini utama riantuk presiden mapitulung ring angel sarira
suang-suang antuk maparilaksana sane becik ingin ratu idadane sareng sami sane baktinin titiang wantah kali sapunika presida titiang matur mogi-mogi wenten pikenahnane munawita risintronik atur titiang nenten manut mabot limpi kayun ratu idadane sareng sami lugrayang titiang menas aku angapura mogi-mogi ida sang yang pramuwisesa serta asal orang nugrah ida gumanti ratu idadane sareng sami pingkali titiang mangda presida serta ngemawakan kerahiwan kerahajangan murah sanang lan murah pangan pinaka wasana ngatur jagi puputan titiang antuk muncaran pramasati om santi 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 syukur Baik,